Ba aji keren ke dia tadi. Boleh cuma madam. Next kalau menistaro saya nak jadi no. Step kaba pernai kat kani kadai shisha kajigger ku kaba kerbang ka jong blay but na ai ku blay yaki members jong ka committee jong kani ka facilitation ya Father Peter bagi wan khot yang korbanga yele ya ka MP election ngala temu wan sha mau ku tamba ka surah ka tu ka puar kalong in a very bad condition nga kamla wan. But akamen sibuan ba hadin sisnem siteng dunang iyo bangin wan biang siya kading jaka Father Peter ka contribution jong fee ya ka church ya ka magsim jong Hebreo ya ka jing kya ka jing nang ka jing start lembaga kiksangti iba kerpang iba uplay ula kerku ya pi Father kisah nam but baro ni kan mau ye Father Peter kaptam lele namar be i keteng Peter ko ipa jonga ngachi kampo ngala let seki parish be pray Father ima actually Father ne ngala yo wan yo cha but nasngo ba kakam ka babha ka ba ile I Father ide ban appreciate ni leban yai duai nakamtay Father Peter aku san snem ya ka mission ka bakar pang ka blay ula kurku ya pi Father but ngasno ba ka maupu ka long ka snong ka badon bok sibon ba piyo ya uniwe u nong snong ubala serve shisha Pon magilong padar kini piikim serve tang ya ka mensim jong ki serve ya ka community lemba ki school lembah ikam ki babhat ikam penroi ki bakile bad na kermen baka maupu kan sayo biang ya kecikir ku agini disnem ki ban mi banan biang ki ban mi bujli kampun susu hakade ka kam ka basyakri ublay ki sisters ru iban hangni smokenat shibon bad nanget ba kani ka balang jongi hakane ka snong ka barit tangkat ni kan nang kiyo kan makraw but ublay unang kerku but say bijeng kerku haki babon ki dukom na kabunta ka bit ka biang ka jong pi baro si ada mo yapi congratulations Father Peter but kita kiwe ki ba celebrate ya ka silver jubilee but I ublay unang kerku ya ka balang Catholic jongi ka balang ka kerpang hanga si metni kabala siyang portay kabala light puli si kijaka ki babon nga siyam mga long ka breu ka badon bok sikat day balakaya nga hakayen Catholic but kani kiting long Catholic jongi ka peri ni na kiway ki breu ki bangala ya siyam but kiway ki niyam ki bangala siyam dongin nang punroy ya kani kabalang jongi Father Parish Priest yang kasora from time to time nga juya ka do ipi kalong siya ka privilege nga manganday ka way na kita inong saray perthay ibaday na kadyo kabalang bat ngangen makano ka bangile ka don jingmon kaya nga laban le ng takan mo kung panagamla wantit na marba ngin ng ong kaya bidon kamu ikleman ut Kiwan ko dia nga kisong tinay wan madam larapilam. Kaya pwede ki staff mo tongin niya. Kentang ya kani ko way kasni ublay mga leg mga yu kajag kum ka Catholic banya rap on roy kaniya mo. Siya damo baro